Yeni tuwera saskethuku wanzomo na kiwala kundethesya kwa liula mauvo kwanzia ya meko yatawa Teresia Mwende. Na yu imwe kwa imwe na tukambia mauvo maitu vala Mithenya mivithu itina wa Mutongoi TV kumulika ngewa ya mumanyiwa umwe kwa isyitwa Carolyn Muia ula unasomea sukuluni wa musingi wa Ulilinzi Kibwezi umiloni wa kaundini ya Makueni na Kukwata maxima na 388 na kukosa fees wa kuthi sukulu wa Muthale Girls kwa ummunthi niwatetheka itina wa kuungamiwa masomo make kuma klasi cha form 1 nginya klasi cha form 4 ni muyumbe wa kaunti ya Makueni Rose Museo. Kabindani kau Museo ainena ni wavikia na kwenda serikali itunge kisomo cha CBC kwitha kite ndevi vala wawetakana kithietu kimukuo munene kwa asiei na kutumasiana mbingi ikwama musi kumanwa na ngalama ya kisomo ki Kalebu Chalwa Mutunga na watumbanesia ili vote. Netina wa kiseseki cha Mutongoi TV kumulika ngewa ya mwitu uno unasomea sukulu wa musingi wa Ulilinzi wodi ya Masongalene kuya Kibwezi ya umiloni wa na uloneke itenesa kukwata maxima na 388 ndiye amewa kuthi sukulu wa Muthale Girls ulonete itwe kumano na thina wa fees yumuthinani wa kwambilelia ofisi wa Mama Rose Museo ni wathoka na kumuosa mwitu ula wanengwa cheki cha silingi 53 maana 554 ila sio kuungamia fees wa mwaka huu na vamwe na uma amosa na kumutwa sukulu na ulawe kaundini ya Kitui 1554 uni ingilim tano itatu na tano na miongo tano na ina ninawezekana edha nundu ngaya tuyito kivilani na kuisila kula ela yenyumangu niye nijo kitumini kivilani batuyite kivilani nikenda case teno keza kutha nitwasa twatethya Mama Rose Museo akiathana kana mwitu no kusomethwa myaka ina sukulu ni wa Muthale kwisila muvango we mwana wa scholarship ngu ofisi wa muyumbe wa county Carolyn ngina ovamwe na andu ma musi wake maina vithotani wo ni usoe wa Carolyn ngina wa Muia na muthani wo munthi ni na utani munene pyu kwa Ngai na kwa Rose Museo mheshimiwa witu ni kondu wa Utethyo la waete bandu ni batutanese kana mwana usi witu Carolyn ni utona kusoma idi ni kondu wa bina wa Ngai kwisila balabe mheshimiwa nati. I'm glad, I'm grateful for her. May God bless her and give her more and more life. I want to promise I'll work hard to achieve what I want. I would like to be a neurosurgeon and I promise to get good grades. Kabindani kauma Mama Rose Museo ni wenda serikali munene na uo utonge kisomo cha junior secondary kithe kichamana Rose ni wawetakana cia ikuma kuumisie nene avinenza na kitumine kiu ngalama ila yeneseso ya mwana kuanzisha junior secondary ye yulu na vala welekelea cha kula kwe serikali kuanzisha junior secondary itambite kuthioka kila vandu na kwithukisia asiai mundu tothi no mundu wethwe no mau wethwa ni musiei kila mtu akona shida kwa sababu secondary school na tuanga tu alijua sukulu ingia klasi cha 3 paingwa musei utokaya unaweza mwana ifika klasi cha nyanya kendo mtoe form 1 endo ibe wabe na junior secondary school no mwana we mwana mtoe junior uo mabuku ni wama ingibite na uniform siana mbinge sie musi siana mbinge sie musi sia chao sia kwa junior school nondo akwithwa si maya aitwa makewati kubika class 6 watoto wote wataingia junior secondary school. Hiyo ni kitu ambayo haikufanyika na ni kitu ambayo imeletea wazazi shida na watoto wengi wako nyumbani. Serikali aidha ifanye junior school iwe ya bure, manake wao ndio waliweka, si tunajua class 8. Hivyo ndio tunajua. Na kama sivyo watusaidie kupeleka hao junior na watuambie tufanye nini tuweze sio mambo ya uniform ama vitabu mingi wasome na hiyo uniform waendelee wamalize waingie tununue uniform mara moja. Karibu sana. Kalebu Chalwa Mutongoi TV vilingi wa mauvo kumava Masongalene kaunti ya Makueni.